Kameškare papir, kameškare papir. Kako ti je to glupa igrica? Meni nije. Meni ljudi vuče. Kameškare papir, kameškare Hello, we have just arrived on the island. Is it okay that we play with you for a while? I'll be back in an hour, okay? Okay. Vuoi giocare con I bambini? Io vado al supermercato, va bene? Come with me. Ako će on igra, može. Let's play hide and seek. Andrea je za ono šta god. 50, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 75, 90, 95, 100. Krećem! Moj spas za Nikolu. Moj spas za Ivana. Moj spas za Bruna. Moj spas za mene. Moj spas za Boža. Spasila sam svih. Gdje je onaj mali? Alo, ljudi, vidite, ovo je njegova kapa. Našao sam je tu kad stavio. Oje. Obećali smo mami da ćemo ga čuvati. Pa dobro, gdje se sakrilo ono dijete više? Je dosta. Vidite što sam našao? Nož. Šta će ti to? Što će ti to za Zdenku ja? Ajmo vidi, jel tamo dijete? Gdje ćete djecu sad? Tražimo nekog malog čovjeka. Božo vam je gore prema groblju, ali pazite se, svako 40 godina nestaju djeca jer ima duhova. Tako je i moja sestra nestala, imala je plavu kosu. Koji je ovaj luđu? Bube bogati. A dobro čovjek rekao da ima duhova. Ili ptica, ptica. Ptica se zabila u... Pa evo tražimo, sve smo pretražili. Možda ga tražimo. Da ja čitam nje misli. A neka satana! Ja se brzo u kuću sakri. Pazi. Gdje smo mi to došli? Pa nema nikoga. Neko je upao. Prazan je.
na stijene. Mama je luda. Ubit će dijete. Idite na stijene. Mama je luda. Ubit će dijete. Sad ste moji. Na to sam čekala 40 godina. Hi. Ciao, ti sei divertito? Sì. Thanks. Where are the other children? They are not here anymore.